Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi ke pratrik ujemang, kinongnya kali kamai nikitores taksi, bat banyak taksi, hakani kanong ba Shillong, kilahir kansan sa tengar ban perlong, ya kajing telasi kikali jong Riew Shimet, kibakamai syakeleng kijaka banit bu Riew kamtam, syakijaka jong kai pertai, kibaran hakani karilum kasi bat jantia. Hakani kajing telasi hennen kasngi, kani kakanhon jong kinongnya kali kamai, nakani kanong ba Shillong, kilalap ya bon tuli kikali kibana Assam bat kumjo nakani kejala Meghalaya kibala Shim kabu ban kamai dikini kikali jong Riew Shimet dak bakamru bakidi kikali jong bahiyeng hasam handai habakali pat nakinong song kali kajubab kolong bakila shuwa yakini kikali dak basiru katkum kador balabu habakaran nakinong pathai kubor hadin kini keji Khynra kani kekenhon jong kinongnya kali kamai nakani kejala kilaya cho ba halor kani kiladap IT tengru dak City Show Deputy Commissioner bat USP ke East Castles District ban pengor bat bantai lakam yakini jingshim kabu jong kali jong Riew Shimet neki kali private ban kamai Khlem dan ni kepamen ban kamai henry kani kam sham la poisonu ru komta dei nakani ka daw baki ha ban pelong hi yakani ke jing Khynra khanang baki nongnya kali kamai nakani kanong ba Shillong kin em jakpo Kajing wan jongki kali jongki Assam ki wan here sini Meghalaya ban kamai pindalet chino pindalet cha sora pindalet cha terna pindalet dauki pindalet maulana kidap begini kali baro kini kali ki wan pendo jaengi henry ubreo jongi uyang hate habibi ban abi gini ki passenger ban abi gini ki passenger ngimyo tek ladang ngimyo ngi hap kamai running dangi kamai running kat no kajing blok Shillong bensai pun rumah. Sarkar kamle ye. La bun mana ngila book petition ngila pa kajung thua sepo SP DC office SP office ki sanat ye. Ngila SP oh ST ngila pa kajung thua makin kimtre kamera. Kimta kadi kasin menungkang ba ngemban sirang iwan ngi kumki driver. Ngidon tang pra driver sudah ngi ngemara tang sokon sang iwan tang kumni si para driver yang iwan ngemdan sengemdan ye te ngakerpat makalian ngisong si kenang nomor lacilai plat ni private buan kamai sini te ngakerpat ki badai pe yaki yakani badai pe yaka terat jangka transport net terusim kendai kani kubar kin sobaban yarap kin sobaban le ye kan bertasungi kenapa gariba kecai berisungi kan kio mengikum ki driver bengibu kali komersial myok trip hapsia song tatsmi kat bakine ki clip private pada ki download man la ke tourist spot kini baru ki driver sudah baru ini ki driver sudah इवन हम लोग EMI दिन ही नहीं सकता है हम लोग का गाड़ी तान के लेके गया क्योंकि मेघालय में सब प्राइवेट गाड़ी आसाम से मेघालय में भी बहुत प्राइवेट गाड़ी आजकल कमाई करने शुरू हो गया तो काइंडली गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है इस चीज़ में कि ये प्राइवेट गाड़ी बंद कराए टोटली बंद कराए क्योंकि हम लोग का पेट में लात पड़ रहा है हम लोग ब्रेड एंड बटर के लिए ये कोशिश कर रहा है तो आप लोग काइंडली गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चलना चाहिए कि प्राइवेट गाड़ी किस तरह से कमाई कर रहा है